Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugungi videomuz bitta buzovli sir, bitta bug'oz. Barodaro, yakta go'g salodor. Karpat. No, hami roz sahar zoydagi. Gusalla shahoz tomosha kuning, gusalla вообще конкретно gusalla zoydagi. Gusallarini ko'rkuning. Hami roz sahar zoydagi. Xeli go duyum gusalash. Mana hafta, hashta hami xil shirmet yamana. Ahlishda 100% garantiya barodaro. Ahlishda 100% garantiya. Go behat ahlay. Duyum gusala. Mana ayqa foshozini shumetim. Mana ayqa foshni ko'rkuning shuna. Duyum gusala. Bu вообще конкретно. Гусалаш гунажина, салаш гунажин зоина. Ана нарша 27000 муомилаи хуб дора. 27000. Ана ҳозир гӯ буғзшам нишометим ҳозир. Иш 27000. Бу муомилаи хуб дора. Занг бизанем. Обязательно ин хоназод. Хеле ай бозор омадаги нест. Mana go'y bug'uz barodaro Karpat. Nigah kuning. Ahlishda 100% garantiya barodaro. Bu nechinchi bo'lasi? Cho'rim gusala. Hamiz zo'ydagi cho'rim gusala mesha. Mana Sinokadagi bu 8 oy bo'lganmi? Hay, o'tgan ham. 8 oydan oshna, 8 moh guzashdagi. Qarib bondagi era. Mobaynam ya muhta nezoya. Mana ayqa foshni ko'rkuning. Ayqa fosh. Моли аҳлай. Ша. Аҳлиш 100% бародаро. Го'й зур. Нархи нечи qo'yamiz? 23. 23000. Bu muomилаи хуб дора. Занг бизанем. Ҳама савдо кунем бародаро. Адрес мо ноҳияи Ҷалолиддин Балхи. Гулистон 5 насос. Бародаро. Ana odam bir qarshilab ko'rsating-da. Ne barodar, ahlishani yo'qmi inshaalloh. Ahla. Hamma taraf 100% garantiya. Moli xonazod barodar. Ana zang bizaning, nomeri dar ekran. Обязательно zang bizaning.